Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya kiniki di ba na bagi advertisement? Balay sila penjara na di. Papinyan kerpang kini. Like link bang kasyulong advertisement.com. Pinyo buwan kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bang kasyulong advertisement.com. Wat hadin bak sorkar jila kala menjur mempetrikam no daga rusta sistem hakabai dei bak tungkam tungjam po ke jila Meghalaya pheusi la syam baki kam balai mentah po kita trikam ba per jong ke sorkar jila ki don do lai hajar lai span tu penyu tuli ya ke ba ke sorkar kam syam pat la tung ye ki brio ya kan ni ke jinglai jong ki lai hajar lai span tu penyu tuli ki pos la syam do nawat RTI ba dispersing rani bat haba pentip susu halo ke jingbom tungkam jong ke sorkar jila ki pos ki balai uba dispersing uloong ba du arjar sipau hakas kota omdon ke jing penungkam kerpang bat kumjuru nak benta kibrio kibdan juduna kidkhatmen yak bal tip kum ke people with disability kum piati be grostar gade ga arrangement nam taga distribution policy bat gade do ga jing buteng lor ka R% nam tagi spot percent bat R% nam tagi disability te jingwan grostar ta gade ga jinggerku nam tagi spot percent bat ki disability namarba kandon ka arrangement namadu arja sipau kar kom RTI bangayo na passport na do arjar sipo khanyo hadu menta kam don gijing perungkam kerpang nam tagi sport person tikane ka pelong ya ka state ba ye khna kibadon sab ka sport ting ting kisu thak ban le ya kam sport na mar be kam don gijing itu kerpang yaki bat kani ka rustar ngatrai ka de jinggerku kumbala pas daga kabinet jong mukul ha arja khanyo ban ailat kumba R% na mentagi sport person ban yo rungkam direct recruitment te habedei bat ka habedei ro bat kani ka jinglang a jongki babon balang namar ba hadin krostar babon hi sulang a pisa namar ba kam sel lodon du kata ka jing tho exam banglayo ro complain ba kato ni gi bang bawa sekretariat layo i ka dur ka batmai ka ba mithu ithau gi de gi ba humno ti kata kala pen kiai ka mensim jonga namar ba lese kani ka jing wan jong krostar ka de man kalat bantung official ane bantung kontrak namar hadu mentahi krostar kampat don ka circular ban aci ka office baro dikata ka de kalat man ya ka government bantung official bantung kontrak ti nak lang jonga ngasiong ya pi wat kuslai namar ngala ha po sekretariat kumba don ka complain te mentah sekretariat ngala ka RTI HBD bagane gijing lese gidon gi kontrak basis ki bathum thmai halor ki jispa ka khandai tadi ki post bat kumjur ada se kidon kino kilat ki bede bat kene gejing le asap bantung kam ya ki beri hok banyo kumbayet kumaspi penkan ma namar ba kene ka tung tam tung jam ba khambo ni ki yo ki beri ki ba don ki ba em bat ki baduk babon hi ki ba contribute ne ki ba no senyang ya ki imlang salang ya ka jai benri khasi jungi de ki baduk nadu bateri NGO hadu ki press media ko mapi de gibere baduk ki menor senyang i menor salang hande ya kalam la yo kam la jam baplit ten kimyo yo ki badon ko em kata ka de ka su khia ha nam ta ka imlang salang jongi ko sin ma bali ki baduna kimyo lat bandung sarkar hable ki kam ki barit kum ki press media kom balong mapi kum ki kam ki we kam namar ba kimde beri badon ba em bat kimdon ki jingi thu bat ki beri badon hakabor bat kimdon ju kejing itu bat ki minister kata ka sei long na po se po kejing ujor po kan ka recruitment po ka sokar Meghalaya ti kata ka ba saukhia ban ani smat kan long ga ege ka ba thamai man ka lang jonga ngan nam sung thai ye kan ka kam ka bangla asdang namar kum bangal ai ka hai ni ki banai ba dep ka don ka post lai hajar nyuk tali te nga ye kan ka post ngal IT saka KSU ban yes si ban ya sim tilang kedi kamon ketika diang namar babali ka KSU bat kiseng bahalang kidon ke benta ka bakrau na menta ban pengor mamaki kidon kitnat unit haman kisnong bat kin pengor na mangal ai ki report na malaka report la tho man lagi department na kitu kisnong ki district baper bat kan long lo ka jingger khu la da ka KSU bat kiwe kiseng bahalang bang ai ti bakin nyarap lem namar bagani ka di ka kam ka bakia bakin pengor lem na ka baha ka bit jong ka setiap hi bagarwe bat khamtam ka dikasi jongi te hadian bangal ai kan ka report ke SU te menta pada ngayo abiang ka RTI report
ada report lagi department beper kini ka report ada report mentasni kadon ka ding thali ki post du aspa khandai putli ka banungkong ka de DFO West and East Karo Hill ka post hangne ka lak khat khandai tali nang ta hangne po Directorate of Tourism ka lak khat South tali hangne po Commissioner of Tax hangne po DTO Hajrong hang tu ka lak post du khandai South tali po Commissioner of Taxes hangne po Hajrong DTO ti po Puludi po Barin para division ka lak Art Hoteli po nong po division ka lak Santali Arisu Bera kala Iwe nata po Shelong building kala Iwe Hajuwe kala Arteli nata ne po directorate po land record hang ni room page yang tu hang tu kadon ka pos kapitali hadu andru flight teli hang tu ki pos ki balai nata DHMO nong po kala khasau teli nata Shelong DHMO Shelong kala live ho khandai teli nata po civil hostel po clear kalat khat prateli te haba khenlang gani ki puas bro khoi total galong r spa khandai photeli te haba khen ga total baro ka ba plat ka puas men hadu menta ki bom pat thep naga lai hajar nyuk nyu ba men chwa r khandai not ba menta te total kala poi lai hajar lai spa andru nyu teli ki puas ki bathli ba hadu menta sarkar kampet pendap lane kampat khot yaga rating test te kumbalong na po sekretariat cispa kat kendai teli te ka last date of admission gede new tarik benai balai arajar arwar te hadu menta kampat khot interview ngatrai lang ba hangini gisni karza khot tang ba kadon ro lesi ka jing thum kontrak di thum opsiat te kata ngala fai da ka RTI benti balor kita don ayu halenda de kata wan ngala fai do ka RTI habade ba kene ka departmental promotion committee nama tenteng hakaliang promotion de ban pek kita committee badon ba department baper maka tu badon kamba mano balong member tu kan nosien ke song si ban si snem te tu badon kamba nama tenteng ka government tenteng ka shuthung da ki encha hapo department baper te kan ni ka ta ya seniority list jong gitu gi bade hok banyo mar ki encha no kim ki clear ya kam jong gi we chu encha tika department promotion committee kada bangkit klik lo ni ka bagi day itu badan ka seniority list ka badi hok banyo bagi banyo tika ta ka afai da RTI ti menta ka sini ka RTI report di kalong tang halor kita ki pos kita like